Ikiganiro ni ikiganiro mutegurirwa nanjye Desire Umugabo. Twagarutse ku mukunzi wacu yadusabye ubusobanuro bw'izina Anastase. Muraho neza bakunzi b'Igisubizo TV Show. Uyu munsi turaganira ku izina Anastase. Izina Anastase rikomoka cyangwa se rifite ibisobanuro byinshi kandi byimbitse. Ese rikomoka he? Ibisobanuro n'imiterere yihariye ku bantu bitwa Anastase ni iyihe? Inkomoko y'izina Anastase. Izina Anastase rikomoka ku rurimi rw'Ikigiriki. Anastase risobanura izuka cyangwa kuzuka mu buzima bushya. Izina Anastase risobanuye kuzuka cyangwa se kuzuka mu buzima bushya. Ni izina rifite isano kwizera gukomoka ku Mana no kuzuka k'ubuzima bushya mu buryo bwa mwuka no mu buryo busanzwe. Ubusobanuro bwimbitse bw'izina Anastase. Uwitwa Anastase akenshi aba ari umuntu ufite umutima w'ukuri, akunda amahoro kandi atinya Imana. Anastase kandi arangwa no kuba inyangamugayo no kwanga akarengane. Akunda gufasha abandi, gufata igihe cyo kumva no gutanga inama zubaka za buri munsi. Ni umuntu wihangana cyane kandi atareka ibintu byiza iyo yabitangiye. Muri makeya, rimba ari ikintu cyiza yimirije imbere, agomba kugikora n'umutima wiwe wose. Imico imuranga ni iyihe ku gipimo cy'ijana? Urukundo n'impuhwe ni 95%. Kwihangana no kwiyumanganya ni 90% mu buzima bwa Anastase. Ubwitonzi no gusenga ni 85% mu buzima bwa Anastase. Gukunda umurimo ni 80% mu buzima bwa Anastase. Umujinya n'uburakari ni 15% gusa mu buzima bwa Anastase. Ibyo akunda ni ibihe? Akunda amahoro, gusenga no gukora ibikorwa bifitiye abandi akamaro, kandi akunda kuba hafi y'abantu bamufasha kugera ku ntego yiwe cyangwa se kugeza intego ze mu bikorwa. Icyo yanga ni ikihe? Icyo yanga cyane yangirwa n'uburiganya, ikinyoma n'abantu batagira umutima wo gufasha. Soza nshuti zanjye, uwitwa Anastase aba ari umuntu mwiza cyane. Ni umuntu ufasha abantu, ukunda abandi, kandi izina niryo muntu. Abitwa abantu Anastase bose ndabasuhoje, mbifurije amahoro n'imigisha. Kandi niba nawe ushaka ko dusobanurira izina nk'uko mugenzi wacu yaridusabye, nawe risige muri comment. Njye Desire ndahari ku bwawe kuzarigusobanurira. Murakoze gukurikira Igisubizo TV Show. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe gukanda follow, kandi nanone ntiwibagirwe gusangiza abantu iki kiganiro kugira ngo abitwa ba Anastase bose biyumve. Njye ndi Desire Umugabo, bahaye ikaze mu biganiro bikurikira.